Il-Gvern u l-kumpanija Lufthansa Technik għaddejjin b'diskussjonijiet biex din tal-aħħar tespandi l-operat tagħha b'investiment ta' 16 miljun euro. Investiment li se jfisser ukoll żieda ta' 50 impjieg full-time. Spjega dan il-Ministru Chris Cardona fi żjara li għamel fil-faċilità ta' Lufthansa Technik f'Ħalfar. Il-kap eżekuttiv ta' Lufthansa Technik Malta, Markus Motschenbacher, spjega l-iżviluppi ppjanati mill-kumpanija fosthom servizzi ta' manutenzjoni tal-Airbus A350, wieħed mill-iktar ajruplani moderni tal-kumpanija Airbus. And we're going to be A350 ready by September, October, and that plan is well advanced. We're ordering material, we're ordering tools, we're training our people. That's the product side. And then we're trying to put everything into one infrastructure, whereas today we operate from two different campuses, and that one bigger infrastructure would also help us to service 4 wide-body aircraft, including the A350. Motschenbacher spjega li l-kumpanija illum taħdem fuq madwar 100 ajruplan fis-sena u li l-futur jidher sabiħ kif il-kumpanija qed tinvesti u tespandi f'Malta. Saħaq però li jittama li dejjem isibu ħaddiema bil-ħiliet meħtieġa. Ħaddiema li llum l-età medja tagħhom fil-kumpanija hi ta' 28 sena. Il-Ministru Cardona qal li l-Gvern qed jieħu ħsieb li jassigura dan fosthom permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Malta Enterprise u l-MCAST li aktar studenti jitħarġu fil-qasam tal-manutenzjoni tal-ajruplani. Dr. Cardona spjega li din il-kumpanija hija xempju eżemplari ta' kif miexi dan is-settur f'pajjiżna. Qal li fl-aħħar snin kiber sew u li f'pajjiżna jimpjega mal-1600 persuna, 530 minnhom direttament minn Lufthansa Technik. Dwar in-negozjati bejn il-Gvern u l-kumpanija, il-Ministru Cardona spjega li dawn jinsabu fi stadju avvanzat u se jkunu konklużi fix-xhur li ġejjin. Il-Malta Industrial Parks ser toħroġ koll biex ikollna serjetà fil-management taż-żona ta' ħalsafi. Ser toħroġ koll li tkun waħda miftuħa għal dawk il-kumpaniji li huma speċjalizzati f'dan it-tip ta' xogħol ta' management tal-clusters tal-avjazzjoni u mbagħad naraw minn hemmhekk. Il-Ministru Cardona attenna li l-Gvern se jaħdem biex dan it-tkabbir u żieda fl-effiċjenza isir b'mod sostenibbli.